चिरांनि बिजनियाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै सुबुंनि थाग्रा थिलियाव हाबफैनाय मैदेरा खहा खालामलांदों सुबुंनि नखर। बिजनि 4 नं दक्षिण माख्रा गामिनि सासे आबादारिनि न'खौ खहा खालामलाङो मैदेरा। थांनाय बृहस्पतिबारखालि हरनि समाव 4 नं दक्षिण माख्रा गामिनि थागिबि रमेश रायनि न'खौ सिलिंखार खालामलाङो हाग्रानि मैदेरा। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव मैदेर होबथानायनि सलार फेन्सिं थानायनि गेजेरावबो अरनबारिनि मैदेरा गामियाव हाबफैनाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदों। সি পথাৰত মানে হাতী খেদিব গৈছিল। তাৰ পৰা সি খেদিব যাওঁতে অন্য এটা দল আহি সিয়াৰ ঘৰ ভাঙি দিলে। কেইটা হাতী আহিছিল মোটামুটি? মোটামুটি 9-10টা হাতী আহিছিল। কেইটা ঘৰ ভাঙিলে? ঘৰ ভাঙিলে 2টা। মোটামুটি ৰাতি কেই বজাত হ'ব? মোটামুটি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰু কি 3টা 3:30মান বজাত। শ্বৰ্ট কাৰেণ্টটো কি বেয়া নেকি? শ্বৰ্ট কাৰেণ্ট সিমান এটা ভাল নহয়। কি আহ্বান জনাব শ্বৰ্ট কাৰেণ্ট যে বেয়া চৰকাৰৰ ওচৰত? এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত বা এমএলএ জনাব লাগে যে শ্বৰ্ট কাৰেণ্ট ভাল কৰি দিব লাগে আৰু কি। साइकिल को छाया गया साइकिल को हेरी देते हैं करता थे ऐसे साइकिल तो होने से है ना जी आगे सर थोड़ी से खड़ा बिकले ना पड़ता तो जमाने हम पूरा जिंदगी देखे नहीं यार बहुत मैच देखे